Sheikh Mara le apasal in chen chung chang hi chu July thla kumsan hi somni pali khan kan renwal to ome apasal Sheikh Mana chu Instagram post kal tangin a then kha ania achan nia lang chu apasal hian ngai zong anei nia a hriat wang ani chu wangin Princess Mara hian thutluk na fel tak siamin a ring nun chu ama du dana manatum ta ani hetianga hun har satak Sheikh Mara in atola hian tunge tana reng thin ni tang le hun rei fe liam hnuwa Sheikh Mara nu chu alo tong chuak ve ta a hei hian mitin mai chu a thong Zoe Sheikh Mara nu hian ngoi rengin afanu le amak pa Sheikh Mana in nei na chu a thlir thina chuti lain khovelin hemi te nu pa hi in rem tak angin an muthunga afanu hlim mel phena thudik tak chu a reng ani wantlang ma a aum dan te chu Zoe hian chik takin a thlir reng thin bok atir te tangkhan Zoe hian afanu pasal nei na hian marai limna le lomna chu ati chiat sak aring sa ani nuan ni angin Zoe hian afanu chuan hun har satak atoka he anat na hi thup ram ram atuma mi te ma a hlim tak angin lanatum ati Zoe Dubai lal chung kwa pasal nei chungchang ton hriat lo nei to le chawna lian tak lo ma chhon to tu hian afanu thil ton tur chu ama aya hrechiang tu tur anom lo Sheikh Mohammed nena anin nei chung khan apasal chu athlop tha em thina chuti rualin engtiang chi nge a hring nun anghong dan po a hrechiang khop mai Zoe hian afanu in ati tur sang sang ati lai chu endik na anei renga Marain advice le support amamo huna pianga ain pe reng thin kum khat meu a han liam ta ka chuan Sheikh Marain limna adon turang a phu ngoi ngoi te chu he in nei na hian a thlen lo ti chu a hrechiang ta hle afanu lung oi lo na chu a muta a pasal ne na anin kara thil engemaw chu thlak dang lam angai ti a hrethiam Zoe le Marai anin biakna Zoe hian afanu chu alaka midang te be seina ain ama hlimna ngai poimo turin ashil achan chu Marai hian lal nupui ani angin ati tur chu hlen chu atum wang ani nima sela he hian afanu in rin tok na chu zoimuangin ati chesak mek ti a hrethe Zoe hian thurona pek reng thin chu mangai na le mo phurna ne na inzom reng thin chu ani Zoe hian afanu chu thei topin fui thin ma se in then tura thutluk na siam ero Marai tan thil ol sam tak ani lo an nam dan rit tak le wantlang mi puite te dan tur hlau na chu Marai a hian alien hle nima sela Zoe hian afanu hne na engthil po thleng se akianga aum reng tur thor sila Marai hne na khovel hian thlir thup ma se chakna tak tak chu mani chaka kanin hriat na tangin ti in ashil ani Sheikh Mara in anin chen tur thu atopa ponzar tum ta ka chuan Marai tan hian zalen na tur ani baka liam na tak ani thei tho bok in chen na chu Instagram post kal tangin ponzar ani ta a Marai ami mal nun chungchang a ponzar thin na nge kal tangin nima sela an chanchin chuan chunzomna anei chawzela lalfanu Marain in chen na thu a post hian Emirates pumpui chu anghor nging ani ber hei hian wantlang nun ante thin dan ati dang lama hun rei taka tanga dan in hlan chhong to poisak lo na alantir bok Marain social media post hi tlang takin a post baka poiti na engma aum lo bok apasal chu merin omlowa a chu baka muslimin ko puite thennana anman tripul talak chu aron mangbok tripul talak hian chople chilin annu puite a thentir ngal theya talak ti thu hi voithum soyangai ani
amaro chu he triple talakhi me chetan man ve phal ani lova he tianga sek marain triple talak amang ringot mai hi atan alom the ba ka he dan hi thlak du na angin alantir bok marai che dan hi mitam takin han chik le zuala achan chu wantlang ma a thutluk na siam hian wantlang nun dan chu chaw mai ni lovin alet le turpo atur ngam nein alanga Abdul Khik Abdullah Emirate political commentator hian Sheikh Mara che dan chu rang takin aron ta lang hala Telegraph ne na chuan marai hi azaw ma ti soya din chu ba kha in chena du dan hian lal chung ko te in kai roi dan chu akal bok ati hei hian wantlang mi te soi sel a hlo bok ti na soi ani he che dan hian ngong thalo tak anei thei tin Abdul hian soi ani Princess Marai nu Zoe chuan mi tui ka chungin kafanu marai hlimna kongdal tur hian anding tur ani lo hei hi a thalo tak zet ti na soi ani amaro chu Zoe thu soi hian mitam tak anghonga lalfa pale lalfanu te in nei na hi mitam takin fam kim bik tura an ngai chu afam kim bik loti an reta ani Zoe che dana wang hian afanu te in chen na chu mi ten an re thiam chowa thil ni na dik tak chu an re thiam chhota ani Zoe yin afanu a thop na chu mitam takin an re chhota afanu marain hun har sa tak ato laya akianga a omreng chu an fak hle bok anin chen na chan dik tak hi in nei na hlim om lo tak wang ringot ni lovin me che pakhatin anun siam thar le ama kong nge zo tura du thanna siam wang ani tel bok tuna chuan lalfanu marai hian ama kong zo in ringnun amang chhole ta athil lo ton to le anuin afuina te wangin chak takin aum to harsa tak chunga in chen na thleng tura thutluk na asiam hian ama ni na nge chu a hriat chu tir le ta malam huna athil ton tur ro pui tak thlengin engtik lai puin anu Zoe hi akianga a reng thina ama mangai tu le thlop tu afanu hlimna tur kong zo tura engtik lai puwa support tu hi marai tan hian a hlu ani me chetan bik marai nu din huna hian ding ve ta la hoisen takin ifanu I support ve ngamangem le comment lama milo shetir ve donia ton tumatan chuan khati zong kha ani